न्यासो मुल्मी खलाय इतिहास बारे जोयाटको सफु पितुबजा शनिबार जुगुडु मोहन गोपाल न्याछन जोया दिगु ठुगु सफु पितुबजा शनिबार यलय जाउल खेले शनिबार जुगु ज्याजोले वाङमय सटरबिरु सत्यमोहन जोशी व प्राध्यापक डाक्टर सुन्दर कृष्ण जोशी मंगा कठ याना दिगु ख ज्याजोले नोवाको चोले शताब्दी पुरुष जोशी याछो मुल्मी खलाय इतिहास बारे जोयाटको सफु या प्रशंसा याना दिसे ठुके ठुगु खलाय पहिचान बारे प्राथिक जानकारी बिद गुहाली जीगु ढकाटक हटाया दिगु ख अब आखन ट्रिन दुसिगाटा जोजुन्जि उछौछौ सिगदैमला निवादा जबर गौरव जीवा तीस पुक निवादा गाडी पुगे ठाउँ इतिहास लोखनि हाम्रो फन जाति अथवा ठहर अनेक ध्यान छन् तर उकी हरेक छौछौ उद्देश्य महत्व उयो प्रतीक उयो सिम्बल अझ ध्यान छन् तो कन्ठा मोहन गोपाल न्याछन जो खमकितो सत्यमोहन जोशी न गिन्या सुन्दर कृष्ण न पुक पुक्सियो शिक्षण ठाउँ इतिहास लोखनि जगारियो उ के छ नमुना चाहिँ अहिले तर बजारमा किताब जो छन् त्यसको महत्त्वपूर्ण हो अटेहे जाजोले केन्द्रीय नेपाल भाषा विभागीय पूर्व प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जोशी न ठुकु सफुया विषय टकया नोना दिगु ख अटेहे जाजोले चोमी मोहन गोपाल न्याछ थम ठुकु सफु अनुसन्धान याना चोयागु मखो नाफानि सिगु खौ व एठाठया छठाया चोयागु टका टया दिगु ख बाबी 46 47 साले मोडले छबत अपय सुस्कु जिया जुल अले सुस्कु जियाले भज छोयो याओ छेयु बारे पुरखायु बारे वयु ख काबिन्द म्याबिन्द छे परिवार बिन्द कोनि हो जाबले ल कोनि अले कोनले चाहिँ निनि अथेन्टु ल लिबाजुले आ घुस्याम बाबा रे घुस्याम छुलाई मुला आम खोजको कोना छ बाउ मन्टा त कोमरे आलेगा नबो के मोसिउ ख अथेन्टु आ कोना सिलका छौ एक चुइ त छ लिबा त कोना पुरखाइ त जालगे जि थायरगा न्याबले चाहिँ खायो गर्ने न्याबले चुइकिउ ल अले तुवे चुइकिउ या लिजो रिजल्ट खगा त किताब चुइला जाजोले रजतलाल जोशी सफुया बारे समीक्षा याना दिगु खसा सुन्दर केशव न्याछ व न्याछ मुल्मी खलाया नाय कमल बहादुर न्याछ न थपिनिगु खलाया बारे जानकारी बिया दिगु ख